Andre ye chi hi kumsang khat zakwa somruk pali July ni hnia alo pianga an unaw hi panga ni in Andre hi anaw pang berani anu juta karin kolar hi Germany atanga US apem lut ania apa Andrew Kemet Kennedy po hi Irish American ani vebok Andre hi anaw panlai atangin meichenaw pang fel lekha thiam le fingtia soitrin ania kumsangka zakwa somriat panhi khan Milby High School atangin Paul Som azova hemichum hian graduation day a class valedictorian ani nge school kalsung hian swimming team captain ania National Honor Society anti mai US ramchung mun sang high school zirlai Paul pakhata po president ni nate alo chel ve zak to ni kumsangka zakwa somriat paruk khan University of Texas MD Anderson Cancer Center nurse na athoka kumsangka zakwa somriat pakua nipui lai khan Houston khotsuak Rusty Yates ne nin tongin April ni som pasari kumsangka zakwa somkwa pathuma anin neya akumle kumsangka zakwa somkwa pali khan chungkotana in hlan pumhlum turin atna po chu achol santa ani apasal Rusty hi college kallai atang to pathian rongbol na lam ngai poimo mi ania Michael Woronekia rongbol na tepo atui pui ve thin hle thusil tu Michael hian kumsangka zakwa somriat chhovela tang khan ko shan ngai nep na lam atlang au pui na sa hlea tunlai ko shan kalphung hi bible in soi ko shan nen khan ain ang to lova chu wang chuan ring tu te chu maltat nun kan nei turani tin mun shanga zirtirna apet chuak na sa hle atlang puin college le ache vela atal na sa zirlai nula le tlangwal te nena khovel thil ngai nep chungchang asoi war thin hlea kan nitin mamo shang bungrua le khol thil te kan khosak ti zang khai tur thil shang te hi nual suat turin azir tir thin Christian te hi Christian kan ni wang maya van ram kai tura in ngai na kan nei thin hi sual lian tak ania chapo na ril ruwa tanga chuak ani tin van ram kai le kai lo chu pathian thu ani thu te mishingin engma kan ma huna mo phurna kan nei lo thu te asoi war thin le Rusty chuan anupui Andre po chu zirtir na ngai thlatur chuan a hruai ve fowa ani po Michael Sarmon engemaw zat angai thlak nuwa chuan aru ve ta hlea sa khwana lam chu alo ngai sak chho ve ta annu pa chuan Friendswood Texas a in an lea fanei chungchanga po engkim pathian kuta anda topa chunglamin apek zat fa neya chungkodin tumin anril ru an siam chhota ani kumsangka zakwa somkwa pali February ni somni parukhan an fama saberatan Noah Jacob an neya paberin na tho tur amua wangin Florida an pem zuya Florida chuan in pa ngai po lualovin trailer an ti mai motor chunga chen ngal theina an cheng ve noa chuta an chen lai chuan an fapani na John Samuel chu December ni som panga kumsangka zakwa somkwa panga khan apianga John apiana tanga reilo te a Andre chuan naw apai lea amai ro chu van doi thak takin kumsangka zakwa somkwa paruk November thla khan atsiata an tuar na hle kumsangka zakwa somkwa pasari khan Houston a an pem lea an pem hnulok September ni khat kumsangka zakwa somkwa pasari khan apathum nan Paul Abrahama an nei lea akumle kumsangka zakwa somkwa pariat khan thusil tumai kalahne na tanga an lei square feet zathum somnga le ka zau bus in anga cheidang lama anin son lea chuta po chuan naute siam chu an la hne so viau thoni ngei turani kumsangka zakwa somkwa pakua February ni som panga khan Andre chuan fapadang Luke David chu a hring lea kumli chungin fapali an nei mantina ani chu pui riap khop mai an changchiat turu dan tur chu kan hriat hiam pui mai ome chuti chung chuan Andre chuan afa te chu rualan polo hlavin a enkol uluk hlea naupang pali har rual tha mi pa vek le ngal han enkol chu nutam takin lo tur ani lain Andre chuan nu thaber ni tumin theitop a chua vea an chen na chu atet ema wangin naupangan har chang te chuan a tho apikin avin hlur thina
apasal berin an Christian thirna atangin in le lo thale bungroman to te chu engma ani lo thu ashil fowa aul sam le molmang thiang berin an khosa bastereu te a chen chu khovel thilan ngai nep ziale khovel thilin ati boilo zia atak ngeya an entir na chikhat ani thu asai war thin hle dai par po puana tanga siam suk fai thei chi hlir a man tira ma se andre chu aphun ngai lova annun dan chu pathian du dan nia a hriat ve miawa wangin engma asoi selngam ngai lo apasal le afate tan in pek pum hlum thaka wangin hanin tuai hnum na hun po anei me lova ti deuh hneng hnuang por chip chepin aom deuh renga a thian hlui te poin an hai fo reng ani an fapalina liuka piana tanga thalina juni som paruk kum sangkhat zakwa som kwa pakwa khan andre chu thok le khata abuai thuta a khur hlok hloka mule mal nei lovin atinte a se nuap nuapa om dan chu rastia chuan maktiviau ma se are vele maya wangin angai tua zui lem lo amai ro chu atuk juni som pasari aloin her chuan thil rap thak tak athleng tatlat mai andre chu damdoi overdose awangin ni khua a hretatlat lo maya rastia chuan rang takin damdoina a hruai ngala vanei thak takin anun na chu an chan man ta sham ani a har chian nuwa andre chu anan ti ti puya van doi wang odi pal nilovin manin ti hlumalo tum rengani ti asoi chuak tarup maya a boina chu hlam chia chi ani talo psychiatrist in uluk takin an endik ngala andre chuan depression na satak alo nei rengani ti apmu chuak ta ole kan kalthui main like kha han pele lokila tin he channel li ilola subscribe lo ni chuan khongai minan subscribe sak ve ngala notification ka ion page chuan video tharlo chua piangin ifar zia thei don ani andre chu in a ho chi zia zang ani lova damdoina chuan admit ngal niin doctor ten anan en kola reilo te a chuak vele maya inan ho nuwa po andre chuan ma ason hlei thei lova in ti hlum tumin rastia chu atimang ang fowa chum khat phei chu chemte a ngong chuk tuaran chungin rastia hena chuan thi tir zok mai turin angen vak maya engtin tinemo anin thlem lungoi thei nuwa damdoina anin da lut lea rilrulama har satna neite en kolna damdoi chakchi le ahma alo ei to ai sang zok haldol tenen anan en kol chhota ka chuan ma po ason chaklea reilo te nuwa an chuak le ta rastia chuan doctor te thuron angin bastereu te atang chuan anupui fanau te chu in pangaya ain son puya chutachina chuan andre po arilu tot up te a depression nei te po alo re ve tiala in chung thol le zau hal mai han khosak chu nuama tin a hlim ve ta hle amai ro chu kumsang khat zakwa somkwa pakwa july thla khan andre chuan riru lama har satna chikhat nervous breakdown anei le tatlat mai psychiatrist en uluk takin anan en kol lea andre natna chu postpartum psychosis aniti an mutsuakta postpartum psychosis hi han soifia lokila nuin naute nei nuwa hian an nuna thil tam tak ain thlak danglam thina chu chuan rilru sel na lama ngong thui tak nein rilru boi hlen ta te aom thei ani hetiang natna nei te hian atlang puin omak pui te an hria a chang le thil om mi alo te atak angin an mutlata an rilru adoi ema hlau thon na in an khat thin ani doctor te chuan andre har satna chu hriain an nu pa chu fa nei bel to lo turin thu an rona andre chu en kol damani thuai lo chuan nakina thil poizok athlen an hlau puiani amai ro chu an pathian thupom dan kha chunglamin remati chung chu naute nei ti kha ani top mai sia mithiam te thuron chu an ngai poimo vak lo ni ngei turani kumsang ni november ni somthum khan apangana tan Mary Deborah an neile ta thova naute pai chana changhian andre chuan a depression damdoi ei zong chu athla veka doctor te soile damdoi cho te chu an ngai sang te chiam lo ni in alang naute nei nuwa chuan andre chu a sel na po alo zia chole sheta adam doi ei lo chuan har satna lian tham em a thlen lem lo ni in alang
amai ro chu van duai thak takin march ni som pani kumsang ni pakhat khan Andre pa Andrew chu aboral thut maya apa thi na chuan a ngong nangang mai rasti chuan anupui chu thato viawa hriat lain omdana thil fello a mule ta zeu zewa anat na ron chuak le don ani ti hriain doctor nena a hruai ngala tunma deuh kha chuan mizote poin heng rilulam doctor psychiatrist le psychologist te hi chu vo big te enkol tu deuh bika ngain kan pan hre thina rilru hri sel lo nei in ngong thalo nei thei zia kan hrelowa za thlaka kan ngai tlata wangin a huna kan chingfel ngam thin lova a topa poirap thak tak mani in ti hlum hial te po a thleng fo thin ani kha chu tiang chia chuan khothlang ram te poin damlo na pa ngai lo le larwak lo te chu an lo hre thiam vek big lova enjay natna postpartum psychosis po chu a hlawm na le a ngong poi thei zia te hre thiam an la tam lo hle damdoina thokte le rasti angei po chuan angai na an hriat vak lo awangin an ho lea in lama anin enkol taringot maya OPD a psychiatrist Dr. Mohammed Said muin an kalve zeu zewa Dr. Said a chuan tunma doctor dangin NG enkol nana an man haldol chu a mangzui du lova damdoi dangin a thak sakta rastia chuan NG chu a fate enkol turin a hrisel na a thatok lo ti a hria an mani puya ompui ri turin anu acha ta top maya reilo te a rasti anu chuan a fapanu pui harsat na chu mit ngein a muveta meni thum kumsang ni pakhat khan NJ chuan bol kuanga tuyada khat vek maya tlai darli ania in bol hun po ani chia to silova rasti anu chuan a che dan chu mak ati hlea kha engatan ngei ti tin azot taringot maya Andre chuan khamiatan khan kamang don ti ringotin a changa rastianu chu angai acha thei talo ranglu tukin afapa a phone ngala rastia chuan Andre chu damdoina a hruai ta ngala psychiatrist chuan Andre in tuya her ho chungchang chu soi fein amalema in nimhlum nana her ho ni thu a soya tunma point manin ti hlum alo tum to wangin a ven dan kong ngai to masak ber chula a hriat thu a lo shil boka hemi chumpo hian reilo te damdoina enkol ania azia chole dewa an hriat nuwa an chhuatir le wat ani OPD a chuan an kal chhun zom renga Dr. Saida enkol na hnuaya chuan NJ point ziom lam apan chho ve hret hreta amai ro chu mani in ti hluma tum fo awangin puitling dang tel lova ama chawanau pangho nena omtir chu a him lo thu doctor chuan rastia chu a shrila ti chuan nathoka a chhuah hlanin anu chuan alo ompuya Andre chu a fate nena om ho turin an thla fal ngai tameu lo amai ro chu har satna hian dang tu anei lem lova boina hi engmain ati boi phameu lo chu ani hi juni somni kumsang ni zingdar kobor vel khan Houston police te chuan NGA chi hnen atangin phone call tri bayom tak andong tatlat mai 911 operator chuan NGA hena chuan damlo na emo harsat na emo anei le nei lo te an zota NGA chuan adam lo thuin alo changa operator hena chuan an ina police officer tir thoi turin angena achan ero asoi lang lem lo Houston Police Department chuan Officer Frank Stampo chu NJ te chena in thli thlai turin an tir ngala NJ chuan na thoka chuak apasal rastia po bengalin ho hun to thu avashila zingdar korik ma ho tura anupuin ati mai chu mak ati lea amai ro chu rilrulam boina nei ani miawa wangin ho mai chu thain ashia in lampanin athok chuak ve ngala Officer Frank chu athleng phei toa rang takin in chunga alut ngala alu rol chuan ani ai lo thleng masa jok Officer Devita alo oma a mela chang chuan thil diklo aom nge ani ti hairual ani lo Officer Frank chuan eng thil nge nia tin an zota Officer Devita chuan zoi saphian tual thana tin achanga tual thana shim hi chu an lo hmunem ve toa ngai nei chin te po aom ve toa
amai ro chu mini chuan officer David Mel chu adur khup maya om dana tang chuan case danglam le rap thak bi kan don ti ashathiam ngal maya ti chuan officer Frank chu pindan chunga chuan muang changin an pen lut cheta thu thlenga chuan police call tu NJ chu ngoi renga mel ngai mel runin alo thua pindan le lama chuan apasalemo puitling tuemo ruang a om nge ringin film khur takin an luta beiselo takmain khuma naute tak saruang am niom takhi a muta atira chuan naute lemani aringa officer Frank chuan pan nain achal an khoi china officer chu a phu chiang hle khumamu chu naute lem nilovin Andre le rastia te fanau pang ber tharuk milek Mary Deborah ruang alo ni reng mai chuta rezai chuan hlima naupang dang pathum John Samuel kumriat Paul Abraham kumthum le kumhni na mangmek Luke David ate chu khuma chuan an lo mutlar dal maya han en mai poin an thit oni ti hairual anilo pindan chunga naupang pali ruang an mu nuwa chuan officer te chuan mun nangte anan en kual lea bolin chunga kumsari mi Noah Jacob chu bol kuanga abok khup zonga in himphumin alo oma ani po au naw dangte ang thovin anun na hlutak chu lak sakin aum ve bok ani officer te chuan rang takin an tho puite an pun ngala chuti lai chuan rastia po alo thleng ve chia boka anin kota police motor loading thup an mu chuan a in chunga thil thleng chu shilfia chop angai lo chap chungin topa chuan iti tange nge mo tin au tuara Andre chuan narastia chap thom chu siang poin alang lova ngoi rengin amel ngaya mel run ringot mayani chu thil thleng rap thak tak chuan thutar la khom tu tele chanom khoveng te beng po athleng rang hlea Andre te in kota chuan mipui pung khom an thahnem ngang maya Houston nu pakhatin afa te pangangot bolkwanga tuida ahnim hlum thu chu ram chung ti ani zuita apuna om police hote point he thil thleng hi chu theihil harsa an ti hlea nupui fanau nei du to te an ni hloma wangin nuin afa pangangot an that thei chu rap thla kan tin oi harsa an ti hle ti chuan Andrea ye chu an man ngala station lama thu anan zot fiata police te chuan thu sang anan zota Andre chuan chana mu mal anei thei tatlat lo TV atanga o hriat thu te alua sakol number zaruk somruk paruk ain chut thu te asoi tanuai maya anni boy pui chi ni lo ti hriain psychiatrist an ko ta thuaya ril doctor te chuan Andre chi om dan te chu anan zir chianga ril lama boyna nei satlia mai po ni lovin keko demonomania lamrong kai ni ti an shathiam ta hi tharau swalina ti boya wanga mule mal nei lo emo ko chunga ram hoi lu te motina ani deu ber ome sa khwana le pathian thulama kal for deu te chunga athleng du bi khlea Andre le rasti te nu papo hian pathian thu an boy puina sa hlea thusil tumai kala zirtirna te po an lo achil ve viau thin ani kha zinglam darli borvela afate chu cho ai tira ani kham felvele bolin lampanin bol kuanga tuya her ho chana afate chu amalte tein tuya chuan ahnim hlumta ani aupa ber kumsari mi Noah Jacob chu atop bera ahnima alen vedeu to wangin thapui choin atang vena sa hlea anu kafel to don tin atre chel chula ma se chumi panau pangril ruthiang lim tak chuan aswal wanga shemanilo ti ain shathiam lova anu ain ngana school bana pianga aming alam masak ber thin le zanthim hlawa ama amut ngamlo chang po akai tho masak ber tur anu ngei mai chuan ahnim hlum vele ta ani Andre chuan novanau te ho zong chu khumpuya amutlar tira ate bermeri chu afapa te zinga felati ber jona akwa tira mithi khwa an kalhuna po ain kol zui zel theina na ti ani thu asoi
an rei chuan a fa te a tha thu chu voi khat ma a pha buai lova a fel lo ema an tan nu ni atlin lova nakina an lo puitling chowanga rugrua te tual that tua te mi pong sol tua te lo chuak tura ngai na lian tak aneya vanraman kaina kong dal tu chung sual lian tak tak te chu an khoi main a that tamai ni in ain soya tin chung lama tangin tur tu a fa te that tura thu pe tu a om thu soin chu o chuan anun zong a thunun ni in a soya psychiatrist in chu anun na chunga thu nei tu chu tunge ani an zota enre chuan setana tin achang ani juni somni parukum sangni pakhat khan nau pangpanga leina tom tak tak te vuina hun ser chu Clear Lake Church of Christ biakin Houston a ursun taka nei ania amuna kal mi puite chuan thil pakhat makti deuh an nei tatlat mai rastia chu afate panga tha ania amo phurtu anupui berla zela atang boka chutia achung te zong a chan lai chuan a mela min lusun melemo lungai melemo an mutlat lo camera le mi pui ma anui deuh sang reng maya TV show shanga in lan zuin a fa te thi dan le anupui na tha dan te chu a soi thadu hlea milar paparazzi ten zarboy ang maya hian ain ngai moti mai turin aum dan chuan mi mit atikham hle a fa te thi na chuan in nam hnoina engemaw tak anei ring an thahnem ta hlea anupuin har satna ato zong te a hriat pui vek om sia engwangin nge adam na turin ma alak lo ti zona po aron ir chuak na sa hle mi pui zinga ngai dan ain ang lova then khat lain enre chu tiang khoparil ru boy ni chuan engwangin nge ama ain ti hlum mai lo tin an lo kok ve sok boka dem tur zongin tu thar la khom tu tele mi pui te chu anin hnial luya reilo te chungin Houston kho chung mai ni lo khovel ram shanga chanchin adar chakhle investigator chuan mi pui zona tam tak zinga pakhat NJ har sat na shareng chunga rastian afatenen chawa athla fal chan chu anan zota ani chuan NJ chu thacho ve viau to a hriat thu sein an fat en kol na konga amale anu aring ringot mai chu zoi ati re adua chubi tur chuan reilo te chung amain nau pangho chu aom tir thinin asoya chu tianga ti zel chuan zoi muangin aloin siam thacho shetanga ngai o le thei mai a be sei thu te a soi bok trailen nei main enri chu police ven hnuaya uluk taka enkol ania doctorin engtiglai poin an vil deuh chot renga ma po ason chak ve hlea o hriat thin te po chu alo re ve ta korta in lan turin aril ru le taksa po alo in pe ta ti chuan February ni som pariat kumsang ni pani khan trial an nei chanta prosecutor te chuan NGA chu capital murder thu boy or tira thitura achung thu rel sak turin kota an nora apasal rastian asisel na ngai to lo leka naw pai tir zela wangin sheom ati hlea atopa phubalak nan afate chu athat tamai nin an ngaya NG chuan athil ti chu asia ahong turpo chiang takin asia engma rilulama harsat na aneilo niin ansoi District Court Judge Belinda Hill chu thu boy ngai tua atanga ani point an case ngai tur chu ahu phur thu asoi chuak ve poka Defense Attorney George Parnham chuan Enre chu aril ru abuaya athil ti po chu engma asha thiam lova diglo po thler sang theilo khopin athuak lama harsat na atok na sa ni in asoi ve thunga chiale thapo thler sang theilo khopa abuaya wangin tual thattu ril rufim pa ngai pu te semna angchu achunga lekko arem velo thu war takin asoya damlo ania doctor te enkol na hnuai om tur ani thu soin alaka semna lekko lo sham turin thu nei tu te chu ange na jury te point atira tangin case chu an ngai thu taklea defense le prosecutor te tu sei zong chu uluk takin an ngai tha case dang zong ain thutluk na diklo siam na chance asang ti hriain an film khur hle an case ngai tua tur chu an thiam le fin na atang ringota be chi ani lo ti hriain ukil te chuan rilulam doctor an ruai ve a
defense lamtan Dr. Philip Resnick ko chua ania prosecutor lamin Dr. Park Dietz an ruai ve boka Dr. Panite chu thil tam taka an ngai dan ai nanga afate atha chan chu aswal wang shim lamai main aril ruwa boy wanga an pu ve a tin a doctor ten enkol nana an man haldol chu rei taka in nuwa atha thuta chu chuan a thluak lama ngong thalo anei na sa ni in an soi ve boka defense lam Dr. Philip chuan athil mu chuate tangin NJ har satna chu chiang taka mu thu a soya afate ta na thil thati nia ain ngai thlata wangin thil diglo po a thler sang theilowa tharau swalin ati boi ne ma wangin aril ru a buaya bumina om ta ni tin a client chu a chan hlea amai ro chu prosecutor lamroi Dr. Park di chave thung chuan aril ru chu a fim lo ngeya ma se anni nu pateang sa khomi lutuk tan pathian ole setana o chu thliar san theom takania enjin shathiam lo anga ain soi chu thil oi om lo takani a shathiama a fate a thalai po chiang takin a sia khotlang aya le pathian mit muwa thil diklowati ani ti po NJ chuan ain sha chiang hle ani atia tin a fate a tha ma kar khat liam ta mai khan law and order an ti TV crime show pakhata nu pakhatin a phurit chok zang khaina na a fate a ti hlum chung chang ayan fuwa chu chuan na satakin NJ ril ru a hruai koya a fate tha du na thinlung a put pha ta nin Dr. Park a chuan a soi ti chuan thushe tu sang kova kar thum zet thu buai an ngai tuan nuwa march ni som panga kumsang ni pani khan jury te chuan thutluk na an siam theita NJ ye chu a fate tha thu buaya chuan thiam lo chantir nin dam chung lungin tang tura chung thu rel sak anita ani apasal rasti ye chuan anu pui chunga kor thutluk na chu atuar na hlea NJ in a fate a mangai ziale rilu lama ti boi tu nei lo ngat se chuan hetiang thili engma a thlen lo tur zia a hret chianga anu pui chu alai natin a mangaya a fate thina chung changa chuan engma demna nei lo thu war taka soin NJ chu poi khoi tu nilovin atuar tu bernia angai thu a soi nge kor thutlu na chuan ngai ven tu anga boka ngai dan po ain person hlom khop mai chen khatin NJ chu online at line a phu tok shemna a mualom tia an chialo lo bor polte po an ve boka death penalty a mulo wanga lung oilo te po an thanem hle chutia jury te thutluk na in mitin te a thap kwal vel lai chuan NJ lawyer George Burnham chuan thuthang mak tak a sheta hlau mai NJ case chung chang chanchin bulama chhuwa thin Suzanne O'Malley chu law and order TV show a script ziak tu te zinga mi ania an show a chuan nuin a fa te a tha chung chang voi khat ma an la chhuwa lo thu a soi tatlat mai in lama TV serial en chang nu then khat te point chu episode chu a chhuwa om reng an shed lo thu an lo soi ve nak boka NJ case an chai lai prosecutor lamin expert an ko Dr. Park Dichan NJ in law and order episode ena changa a fa te tha du na ril ru apu nia apu na chu chui chian le deuh chulin an sheta lawyer George chuan law and order show director Harry Newman chu office a panin chu show chung chang chu an zot fia director chuan chu tiang hoi thon thu chu an la ti chuangai lo thu le thu ziak tak ngel po alom lo thuin alo changa Dr. Park di chuan dota soi nge ni ti an fin fia theita ti chuan ukil George chuan NJ case ngai to thatle dil na chu thu nei tu te na a the lut le ta Dr. Park di chuan court a thu soi chu a hriat sual pal lewani thu soin thu pha a choi ngala amai ro chu ani thu vai khat khak sual chuan court thu tluk na ati dang lam pha chuang love tin George dil na chu an lo nol sak tatlat mai George chuan NJ din mun le ani na dik tak adu wang renga poi khoi ani lo zia te chu she chiang ve tok ain ngai tlata wangin a bei dong du lova trail nei thatle dil na chu a the lut non ta sek maya van nei thak takin kumsang ni panga January thla khan Texas State Supreme Court chuan
Andrea chi case hon that le phalna chu ape chuak ta an dil na thelu zong zong chungai tu ngal vek lo ma se Andrea chu atan mek na Mountain View prison atangin Rush State Hospital a son ania hei ringot po hi defense team lam tan chuan mason na ro pui takani tuna zet chuan mi pui lam po an lo in chiar zau ve ta dewa le khabu le TV lama te mu tur lo tam tabok nen a hun lai a om zia po an hriat lo postpartum psychosis ti te chu an lo mel hriat chho ve chana NJ chuan khongai tu le lai na tu anga ta hlea har sat na le boina hriat thiam pui tu an thatnem ta hle ti chuan thlainga maza thu boinan khel le nuwa chuan jury te chuan July ni somni paruk kumsang ni paruk khan thutluk na an siam fel le theita an thutluk na te an pon main jury te chuan NJ fa te thalak chu court ma an hun chuat tira an mani sun na le hriat rang nan minute som ngoi rengin an dinga ukil senior George Ameu point chumi tuma an hun manang reng ur sun le ro pui chu ala ton ngai lo thu asoya court chung om te zinga mit tui dang zo an om manglo ti chuan sun na hun an man zo a jury te thutluk na chu an puang chuak ta Andrea ye chu afa te tha thu boya thiam lo chan ti ra lo ni to na chu sutin om ta ril ru boy wanga tual that chele chapo thliar sang theilo khopa thluak lama har sat na to ka ni thu an puang chuak ta Andrea chu January thla kum sang ni pasari khan rilu lama har sat na nei te en kol na mun Kerrville State Hospital a dalu ania courtina chua hun tura rel saklo wangin engchen nge chu muna chuan om ti hriat thei ani talo Rusty ye chu anu puin thiama chan ta ka wangin alom hlea amai ro chu anin nei na chuan om zia nei tak lo wangin kumsani pali August thla khan in thendil na le kha a the luta court point anu pain kar chu an hriat thiam pui ve wangin March di som pasari kumsani panga khan Andrea Rusty Yates te chu anin then felta ani hemi kum vek March ni som ni panga kumsang ni paruk khan Laura Arnold nen afa te an vuina mun Clear Lake Church of Christ biak in a nge in nein fa pakhat an neya amai ro chu kumsang ni som panga khan anin then zui vele ta ani Andre ukil George Barnham chuan Andre chu a client dang zong te aya angai sak bik thu le na thila wanga anin lai chin na pia lam thlenga akal thu asoya professional law viau ma se Andre chu fanuangin kaena mi moilo po ka ngai tua shan lo a kha tokin katlo renga afa te tha wangin aril ru an na hlea dam chungin ain ngai dam thei to don lova he aya shemna na sazoki nu tan chuan aum thei to chuang lowang tin asoi nge ani ole he ke sa tang hian zirtur kan nga viau ome soituratam ka soinem to comment section a ingai dan han soi vete le